hanyuma abafotogarafe nizere ko barangije gufata amafoto baba batanze umwanya ho gake kugira ngo rwose n'abariya abantu b'inyuma yanyu bihera amaso umwuka bwarame. Tubakirana amashini muntu, tubakirana amashini muntu rwose, hanyuma duhereze umushumba umwanya kugira ngo arusheho kutubwira uko gahunda zimeze. Murakoze. Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Muri jyewe mfite ishimwe ku munsi nk'uyu nguyu, kuri ino saha dufite umunezero wo kwakira ubukwe bw'abageni bacu. Umusore w'imyaka 103 n'umugeni w'imyaka 73. Ni ivugabutumwa. Wowe w'imyaka 32, 40 byarakunaniye, ariko uw'imyaka 100 arabishoboye. Yesu ashimwe. Amen. Niba wabyumvise mfasha dukomere Yesu amashyi. Rero muri byose na bimwe byasigaye bidatunganye tubitunganye kubera ko mu ijuru ni bugufi. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese, twongeye kugushimira, turaguhimbaje kubw'uyu mwanya twongeye kuboneka mu rusengero, kubw'ubukwe cyangwa turi mu bukwe cyangwa twizihiza ubukwe, tunezejwe n'umunezero wo kubana na kaza ubwenge. Amina. Yesu ashimwe. Nagira ngo korali yo ku Gisoro yateguriye indirimbo y'abageni irahari. Mudatinze muri gutya mwahageze rwose, munyaruke rwose, n'abandi babaha amashyi.